pressure we e bo no wo ye wadwen so be fa duro dia kana se de moja betu no ubewu nti wo de atwen me wo doctor bi me friend ene wo friend doctor na no doctor ne say first ne dia anka me ye ba say de sa ne o ma asakra me jai manyini na se de wasi fasi wadwen pi no man hwa wo be di ho awu nti wo de bra me ntwa wo scan na ye nwumre wo twa scan no wo sere no wo say ayeka o ana me say ayeka sase no wo say ayeka wanyini na me say ayeka sase no wo so oye ne nsase tina me ntiase ana wo se ntafo eni Nkomo be ku papa ana me sorry kakra no pani ni kura de Nkomo be cha na kakra no obetwu aku me sorry free mpane so si eni ato an se me betena aheya na me hu sheki sa because ntafo de mimi nsusu kura se me wu bida ti wanka se enwe kura se ska me tua ma no bibia o ana me dane mani kasala me dane mani hwe enwe bi wo ho sire bi wo ho na me de mani chencha sa me ko nyina na me so asa ma adwa yim tutu asa de wo ka no ti me nua na je scan wo de to am ofi ti me de scan no o de scan na brem na me friend na me sa kwesi me ko anya yi o wo se me wo ba bi nti wo fa eche na mo saye na me se me de manya de scan na ma nti de obeye bia na ye me nsanim na me se mate se de be ye ya ba ko no me survival ye no na me be ye ma na se be man de wasi ni bosa kose no inti edi be 1 to 2 weeks no frame say no de twema so na ma nya dwen sa cha de a ehwe ana me se me da nyame ase me hia bibia me hia say obeboa ne akeka no ma bom ne ekoye nim ti me wo ma na me bo me ma me hu na mbo na mane no se abena wan to obo na me te wo hwe me no se wanya akofa ba me mpamo hwan ana me bo na mane say nipa oba no se nipa ya menim ne na no se an ana ofre no ene me wo famu nyina ate o mo frɛ no asem o kan wo ne yire ne ho no saa na o ka kyerɛ mabusuafo nti na cha sa adwene ni mu aye fan na ma me mo ye sɛ ne saa de on beba fi asem o ka kyerɛ mo ne sɛ de me ba fi a me ho no ne wo fa bi penalty fi ho ba sese no ne wo fa ni ho nti wono no bebo ma me mama ne nti de besi bi obefrɛ me kyerɛ no frɛ me so ma me sɛ wanya akɔfa aba nti me wo na me wo wi a de wo ho bi on ba be ye firo nin say ni mu de o kasa wo kan de be because obia wonyema wo honko na wonyem nso a wo honko emre ne so doctor o hwe me ka kyerɛ me sɛ me ntimi wo je se wo twa me na ye Monday anopa ti anwumre no na ekeka na o mabo ma o mu yi nkwala ne mi no oba ne be ma na ye frɛ no no adechi anopa na obae ti ni 3 days na wo so yi mi no ne mi sister mi di na chi mi ma me wo ye tupe omo kabo mu no mu yi mi de me kofi ti mi kofi eni mu no o ma wo frɛ o ma no aye yi o ti mi ka se meba me ma eni ensam na ne pampers de me ka se mi yi ni mu a na ma bra nyame na ma ye boni aye na ofiri ho no oba na 3 months ena o de be hwe nkwala no ena mpapa kra bufu na mpapa mo ye se eni esa de a onkonkofa na ebusuafo mra ena o so o ma me se o ma me nya 6 months anse bedu o ne nkra ni mu atwe ena yakeka anioma bom na ofre na bi wo be frɛ na se 2 days onfa ewo ma na wafa eni e pampers ne samna de me ka se bi pa me ho a na ma bra nya me ne nkra dia me hu no so oil electrician ba no so ye obi personal driver ti wo ma ultimate friend no se me wa akra me ne me wa me ne wo ho ba me de me kasa me de mani hu ma me ne se wo ni ma bra nya me ti afa de ne friend no e ma eduru so na ma me pressure me say me nkwa asori ma ne de no ma kakra ba e ma asori no ye nzembi nti ma anko e ne ma me de jaya asori no afa de odi ne me ba beton kra ni din o chena me ba beton kra ndi ofre na obefa ofre na wonfa san 3 bia sika kra no na ye den ben hranka ma nyame me ma me anyim anto antwene me ma me na me papa na me nua na me di na chin na adofo atwa me ho ahia de me kase obi yi me to twene ya na me obi aboam de obi abetimi aye bia no oyeye ti ekoso mu twem afe wo ma no de 100 cedis asende wo ma 100 cedis na de na sabria no watukum ase ha na se onse ofre na wonya ni straight e bia wo ye wa adwen sa ba ko se mi wo akra me ba ofre na o se na de fie na woni ni otimu no na wasizu ho senko ni ensizi na wonko ba akoye se ma me ne ehwima me ma me kwa okope kiska kakra nti de ode beba no
me you adwen say me ko na me koye lorry fare sem no man koto na kamede to aduane a na ye saa na me fa ma adwen to omunya afe kwa afe ne boso me miensa madam fu baako na me say ata na ose na me say ata yo nkojam na me ntimi bi na ebi kra na ma adwen ya me say ye bo apayo no na nye bo apayo na ebia bibi na eye no ti madam fu no so sorry entem dware hia me na me de we bo me kon ho na me de we bo me chi na tipa ye de ye ho hwemu ye dru fie ho a ye refie ho na me yem hyem na me say ata me nko bi no se ye nko ye refie ho no pie ena oye sa akwa aba na ata se na wo ma ye nchi akra na ogina ho na ose momre na sister bi si no ma wo ho ena okofa bench wo sister ne nchen be si baby foforo ena ode maaye etena so ena obisa sa akwa so na me so ekwan so de boko Sata na nkra na nya sei afene boso aka na awotwe mienu na o manya afene boso miensa na woni wonai wanti muku to we woni wana bi mbesi ne bre ni na woni se wo ba bi du bone second come no nyu obi a wakwa wo saba no wo ba ne sare nare won kwa ya wo de na be fa so ka sei inti me ya na ada na me fra wa wo mfa Oma me yam kra hyehye nkra wo yentemu de saboni bi kra na esi a ka chem se lizi bibi se na esie enipa ne benya komatɔye mu ana mbusa nse na sister ye wote ho ye oso makofre na kira so mesi me mane ne o mama me ana mse ne wote ya ba bi na osia ana menya kokoduro se me ben sister emo ti ye refi on so me chia sister na nsa na me kwotena se ana me sa akọ ne nche na me sister me ni nsa wo pa cha wote ya ba bi na osia nka bibia ena me say me pe abrantie maame ankasa because wa mama ne obi akasa say your mama ba me pese me hu baby no wose bibia because obetu me ofie wose me hu ade kro na ode ade ko bo maame ni trima na me ena me say nya bibia pa cha ena wose ne mo nkomede akonya eba ena me say me ma abrantie for the past for say 2 years me ne na wo ba say onhwe nkwala no ofre na ode ne wo chena ena wose wo ne na wo obusa 2 times na me say no wose no obefa wan kan cha wo so wo yire ana me scan said o kan fa me ne hu ya kire sister so wo yire ana o ma ne nsa so kire me say me nhwa ne nsa ne ka wa ne hye no no ene e hode me ye basa kakra che say me bo mani ne ni su nka pani ni ko efiri mi nsam atofom madam fo ne show pani ni nsam emu ma me na me hu ade a me ya say me gidi ase me njindi ana sister ne say woni na wo ye o ma na no so manya hu awi ntidie ti madam for na me ne ko ene de senka wo ja emro ba wakwam ni na no wo yire ani se me nim no be 5 years no nyina na wo yire ne dada emema diabo be kumu mema bio me ba wate wo yire tumi ko di toro di obi ba emema yese eniema emema bi ye no sofo diabo be kumu mema bio wenya ntafo ne wom na wo obi oye ni papa kuburu kuya eso ya no wasili what you silly wo wi ade tene wa ade aka ho apetesu afia bonware no de enu so apem na fo de kodu atop shapani so fakwasi abura atom kremo bo chirwa wo be ma ko ho odimi nko funu ho aka ho de chese wotimi ko dada wo bi sei second coming for my Messi adie bia ye second coming former for arenare former for adie nyame se me ba ne sarenare wonsuro my lady hwekwa ode akra na ko me ka kire wo na nso wa mo ani na ho me ba modi omo ye ya no ma fi se a wotue se panie anya sem goto achi oba tuntum achichide achi oba tuntum se kutu achichide achi ena se pa kama e bo fe ena tum oba bia ne se achi tuntum no tum se kobra no na emu rasere emu no malizi emu no so ko other in court enu ye fra no ohyewa ani anji ena ye brala edi fo pokwa bana uye bio
Mumfa binya studio. Na pressure o town. Anya sem kuto. Kangen. Ezu papa. Aya numbi. Eni abusua no. Eni odwumemfo nyina. Anya sem keto a. Obohwo. Entini ni mu unipedua no ebesiese mama cancer no modie no ye kanjin akalan drink water eno ne enom numbi 191 Samu kai Magavin abranti a woni ne nse no mbebo atwede awusia Magavin ani senko oba na bibi ntinti e be frɛ no asem foforo asi okay Magavin asem foforo asi Magavin moti akonfo aye be frɛ no sesia sema aye moti akonfo Dawood Herbal Clinic ye ko doctor Dawood was doctor Sema diabetes stroke infertility wapone bra wonu 360 na the ointment massage waposo was what you adwumache Any Jimmy, Jamai, Quata, Chrono, Amo, and Yensa, and was Yale, Yadia Biawa Mosua, no Jesu near Drew, Bra Ejoso Crappa, 241244012 TIME, Chai, and Yasam Katua, Pebinom, Utimin Tibini, why Bosan, why Mlemle, and Sawasawa, Juba, and Crossa, or Nahobon, 169 Adasa Travel Services. Media Bama me, I'm investing na. 10 years. Kwan ya obeye process. Bra 10 years. Hunu ya ebe. Sister 10 years. Enipa bebredi ana say. Obushoni bia. Enti na adwumakoi wa America. Pe number na to. Won se Ghana fo mu din so mu ntimi ma. Oh, process ni nti. Come on. Wa we ni 2024 2025 a. Oso obeboa wo. Al ye bibia ma. Ne kwasem. For pay no. For people. Wadwuma obeye. The church numbers ebeboa papa. Umpe we na pede 0249 714-368 0249 714-368 eya brochire nso a +1 838 910 9045 +1 838 910 9045 yedu ko free prophetess nyame cheba wa bin dodo abofrey abofo dinechi wose Wednesday dia eye protocol bra ne ya domi wo ya bonua obi achi wo awiwo kese ni man ko ye ama wo yi ni style edra style ya wo kunyi and ye wo sister ko na wo frame mo direction 0535 897 699 0535 897 699 da ukuada and back to send above for ebe ye adwuma enipa dupe ani ye adwuma mu yenye dodo meko Canada meko express group meko UK and mabo white mi ya meko mi go di holidays mi ko sua de wo ye nurse ni doctor IETL we wine we need passport we need visa ye do be kodo do 8 na eno so aye kama give us P capsules ye give us mi secret no udu sia ni ma pebe no aye mre no ha woni dabi ko give us o ma unuro na no give us co capsules no e be sisi what me jawunan any cone boom kabom na wa betimi me be koso enya asem ketwa na emwa na tibidi na wa ye kama capsules no fabom na no na obredo do 05432224 give us Herbal capsule obo Herbal and medical research ko adoa to adumanu utia wo ya Dr. Ben usi utira osemeti wodopa wani tutu meti wawia anyimle onasa tatai atukuro obre utimi nya ho hwe mi pachoko ye hwew ye gum kwan mu abomu mu bibia wo ye bia eso she dede ne wo enchire hwe akwa ya woro fofo kra enumbi Boris B Penam papa we na onum ntoso enwinam bia me enko hyehyɛ ohina de abenu siabi winam papa BBC Kremonia kuno BBC aboa no akwa anyi na wo benya de kama ya mlane de den ko yie poku trading SG more engagement ya ifro
05 44 44 53 Boris B and I will say proudly Efie Akoko Golden Dior feminine wash Aba golden Oba who be cha me see ye ti de beto so this time mema who be ye ti beto so Sofia egu po ye nsema mamomo bi be wash siem na come on me pa bar no washim Golden Dior squeeze bar no siem ne munyi hwam na ye fe ye tim to so papa fet me boa ne de ti to so ne de se go wa confidence ya akọ enkai pa ye ti ma hwim amamo strawberry ko central pebito lavender kama yasmin yes aloe vera fesiesie mint oto kwano no wase kwano kama 150 ml enya asem ketwa 100 ml ni nyina golden dior feminine wash enya ma golden dior o se waba esiesie ma Abigail squeeze bar no we Bomodina free 05 44 198 043 free wonum se open baako na wutu bi akoton 05 44 198 043 me pacho Linda wutie me wo business office wa brana squeeze bar no be yima wo why pacho oni pa no tua ne sika mpo ha obia Gentleman Dental Clinic o se enye wonu bon asina ya poto bibre ayenka any consultation ko ni nkrini ho yenyi yensiesie no afam abo sododo ubesi go so wonu bon ni nyina upe fita so a yemna fita Judgment Dental Clinic total station wachi 0559 139 582 0559 139 582 na 0598 405 674 na yanko yanim malizi na ana eye dey nti oba ne ka kire ose hwe mensa oba ne kan no me mom de me bubuyi ba na wose me ye de ho hia ti me bu nkotodwe pa oba na che wose na minim aw minim anka menya ne sa abone no so on de on fa na ni ntontafo no on chambe a chese nye se afa ni wakowale no na wohwe pan no a na se wa waren ba na watu ho oni ho bia se man sheda mu sa because on sa asem to mpofiri mu a won sheda nya mindset a wodi bebusebusem timi de me ye de me hu se hu hia wo ho no ene ma me yen se me pa na chewo se o de minim kamini ni sa abone nti on de won hwe nya me anim na on chemba bia me hu ni family ankasa because omo no omo kasa nyina na oya on fa number o se me de better still sa ene o chem se ne me nkwa dade entem because ono no wo jo so menhia me nkwa dade entem me kwa dade entem a me simfuru kronim me duru kronim a me musa se me pema baabi o chechire bidie akola dem beko me ne madam fi ka gu mu koi e ko nya musa de ntafo bebo mo kon go ye kon ho ade asabe kwatie be yam e ko ye no ha ne ye nde ba fi mu akodi laji wani so na me ye yadom ma ye ko hu sister no na said wo kire me say ni sister ni twafo so me ko duru wo me say so because hansa brabo ni sister ni chichiri bidie bibia na minim fa ne ho ni nyina oboa o ma ame kra sabi o ma ame me say wate ahwe won say wanyini tell say oni sister ni chere me say wate ahwe ama ne ti abobo so ntini ma oni mind stable ma ame no kra so no so ayi no so mental agony nye nti woni na asem a woni ne ka say si e ka say o wanam baby won timi nka ne street ti ni sister na ne oje ya ni maami krono so drive on so na yampa ni sister ni so hu maami bi ade no no na onam ye na adwuma de a ontimi nche na oye wo se wo de akra na to o maami nua baako na sa maami na o ka kire me so o maami paano no say o maami nua ye frɛ maami ni Majestina ti Majestina ndi oba hwa na o tai frɛ no mbia minim sa ono ana one ne ka se so obi foforo de a nti ni sister ne frɛ o maami ne busa ne say na abedru nanim no wonim no se oya wo twantro ni nti no se wo wo enim ho woji ska bi won ho so wo de yi nipa no ne fi on hye da musa ne biem nti wonim se ye no kres wo de nkwala ato no se nya no kore onim na ye wo ho mo ne ye ho no ase dade ase ho no ya birth set no ho ni asem ni nti no oye na oba no se ye mfo mo nto me ma nti we be de Justina na we ya de justice ene ye de adoma sante insurance sante no se o ene
oba betu ntafo ne ma oba ne be ma justice adoma shantini insurance when you get pade fa eno oye no si ya betu omudin a ya ye be set ne dada nya no afi na wo se kochina be ye be set na ye de ye injem si ya ye be set ndi eno ano no if you na me no kan say me mpene bone me mpene tokwa because am ye ne bone a ekire me ana me numi ho e bia ye nim ne doso nti me ni bo a me twa ama no me ni ska me twa ama no because ye nyina ya brabo me nso me yoba say me ho se na me ye adwuma de ahwe wo mu bi nti wo de obenya bia say ye na awotwe say ye boso me nhyɛ sɛ yɛ tensi di kura na me hu so contribute am ye de ahwe nkwala no nya fe ne ye kɔkyini court ne ade emfa hwe se ye ka se ye bodua nipa ne bewu emfa hwe ma se nipa wu a enye no ne anigye ena solve problem ena ni sister ne so aye busua pani a wubu obeyin so de ebeboa na hema ena ni sister ne se wate obe friend ne na kasa nti me call ye no am se ne 3 days ena ofre na am se me no won kasa dem no work on because me ka say obi e be yi nsem aba anhwa ye be ka de eni ka say ka ena ni sister me friend na me da na se koduru ye no ena me dem ko pa ba bi tanti be 3 days in there na me ka say me was straight minder na me bo ase me pese me you obi bone na me ho to me ena me ma me de afutua na me gem no say ne ya nwa hoden ena obetimi ahwe oba ma na nka me call ya me nim se me ko hu say e bia ware ni sister mu hu nkanu ano no afi kura dem se time na me nko hu kura na nem se ne skaba twema utimi frɛ na me nso me call na me bisa ni sister ne re ne se wa hu lizi bi wɔ ne phone so ba wɔ se na damfo bi na awo ɛna opɛ kakra ma me ne se da bia me de tete na brabo no saa no aka kyerɛ ne yire na me nso aka kyerɛ me se ne yire na tu kwan se me se basa ada no kra me kɔto wo de nkanya kokoduro yɛ sa me yire o se wanchi nti afi na na asɛm eni mitrim bi na de ehia yɛ nkwala o fie sei fa ne se be 36 de obenya yo oba wa wale no so yɛ wanchi yo nti nkra ne de me ma say ba wo ba na da me ba ne say first enkwala nse bia menim se eno ansa Justina de metimi akasa ya brofudin ba sa akwala din de bia boaten owusu ya na wo hwe no na wo priso metudin eni pa no wo hwe no usu ani abriso metudin wo fi abusua ma edin asesa na nanom aye wu edin ni wade beto ma no eni pa no sika kra ma wo so ayere ho edin na hia wa na enye din na ede ade a second year wo mo hwe mu asem because me ma me wa bre da be ne twa to a this kabai last year October am say na sa film ni ekeka koyi no kra no obre omu sika na ekọ be 5 months na me nya no ya ba me aka sika ho asem na din edi a wo de ye dai wo bewe bre ya de a wo ye de na che to opeso to ni badin meba bright up ye je Watson Lizzie Blackie enso ha ma bena Mabel Emisa enso abakande idi ewa ha September 22 yedamase papa Nana Boachi George ekwedu twimwa offset state Papisco Disam Nana Duku Kachiri Lebene Nicholas Asante enso ewum papa bi maya de ane ena papa eko oben safo adu tutu Frank Atsejan Barbara Sari Ando esremo ya advert anu modwane no mamu unko na wo de wo afia ekrante ma wo se advert mu promise no na advert na ma show ne be de ne yae and the advert ni de ende munya botre ma ye wai na no ne ye jai di tua ka di bi light ya program ne ba so wa esremo ti mu do ye ya ye se wo do aboa no a na wo do nipa na wo do na ye mo wo do me a me hu ne ma nyina nso no wo do wai esremo ane enso mahami maami ama ensonoma enso anane kweko Mola Razak Godfred Ajimai yedamase o mama kwekwa asare yedamase papa advert ne de saa ne be kono mfanche na show de wo ye na sika ni so a okra no emwa na chese wodwuma wo ye no emfa ba bia enti sese no abrantie no wo mehwe ne ma because we 1 week in me do match school ase uto bibia kra me papa ne to ma me wo ye we ya me papa
Atano. Ne papa ne told the man, almost so much any muntafo. Mamma no crack or bread now or the cacano or the me papa. Men who are crying, who are not as I could say, Mama Yune. I made an instant draw, so be what me and could do send a year when she wants you. Sababa, where some are walking and Pibian or bois, where Jana Brooking had touching into work and some gunasu. Pepacho one fate. But I say, lawyer. And then so boy Juma. Name in Shaman name of Juma Pa, Moyone panelists. Son of me coming in the middle chasson Kokra from your CEO, Prophetess Dr. Elizabeth Faith. Or any Kunu Apostle David Faith or Edema Etiefone Ashafonina. Sabi Edward Faith Homeopathic Clinic. He declared from June 24th to July 24th, say a self-care month. You can say self-care. You know say yani ewiase man san kaba mu ko hwe apamode so WHO ton kese e wo saade we hu say yesi nipa bia se wapomuden ebetime wie peya wo ankasa sa nipa kron odi akoten wo bopa se ye use nche ya enye e fa wapomuden ho no ye pa obi obetime am wapomuden wie peya pa e wo a eno nti self care ni na trese entina ho ema yare emfa wo no mo mana se yare me tonchum pofri mu hemom no a brano Faith Homeopathic Clinic yedim fidie ye ultramodern aba fidie badwemba itimi hwehwe ni peduanim ehu de ekoso bia wo ni peduam he say bia yare di ni pa bi ekono ohu bia oyembe hyehyew enuti entna ho because ye hu say yare no ebe tocho mpofrimu sa na ya na ekana no den obi ho a obebo kani ni echi no ayarehwa ene ayaresa o hwehwe no onsanya obi ho so anani beba na ho so no na yare no e degenerate ka se yare bi degenerate a se eye organ to se fa se honama kwa bi to se ne prebo ne ho kan ya wani beba ho so no akoka ne sa akoka ne lungs akoka na koma che se akoka akwa no bebrebe adinti na wotena ho e ma yare ba kon e geni peduafa ne kofa insunsanso boni bebre e de ba ade a nka ho ni ntamu aka benya ne pomesibre tuba apomodi aso ya say early detection of any disease is very key yare bia ba ni peduamu say ye hu ni ntam no eno ba na eboa e ma yitiminya ne pomesibre the self care ni na say oh wa no about Faith Homeopathy bra be chef di I am scanning all the 36 nerve endings. Yes, scanning na ye yare bia asha say develop because a fidie no be shemwa. Nkwase me wom no say it miss scanning identify and yoma a develop in 6 months to come. Ti sene na be shemwa bosumi sie di wani mu kono se bibia sha say woni peduema ya ka say clinical symptoms kwa nyampi ya waje je say honam fam no ye hwe oni peduem a ye hu hwe but afide ne de ebema ye hu na ye timie tu ho na montem obi ho a de ama ne ha aba nyina ne se wa hu yani ba no so a ye ko diagnose na ye se wonya cancer na mama cancer bi cho ye fi baby angiogenesis che say ansa na nipa bia ye be hwe oni peduem aka se wonya cancer no enche ye kra no na nya 10 years cancer bia ni wa it take less than 10 years e de develop inti asama ye bisa no say 10 years no na wo ye dey 10 years you obi a uta ba for self care you obi a uta ba for check up enka ye hu esi ne kwan because ya wie bie ni asase so a ano aduru ana ne pomesibre eni ho de hia ne se obehu ne ntem de eku nipa nyina no ene se ye hu ne ntem ye behu na yare na ye de obeye bia wie na wakwa na ye se o se no no wasai na wie ekobasa obenum nu se den asai wie eno ena wiase amasa kabom ku ehwe yapom so WHO any Faith Homeopathy akabom a ye create awareness say entna ho ma yare ne meche wansa bra Faith Homeopathic Clinic e wo komase ahene makokoben 18 ho a wo be chef die nima ye scan all the 36 nerve endings major organs a yare bitimi ahinta wo ma e de e ha beba oni nyina be chef die nima ye be hu na esine kwan ne de chiwade aka no na ye see yare amfa kwan ba akoso ne baaye nipa bi ntimi fa kwan ba akoso entu yare ase tuba Faith Homeopathic Clinic ya fe be holistic approach che say ye wo bibi e fe no acupuncture eno so ye kwan ye fa so sayare ye wo physio and massage eno so ye kwan foforo ye fa so sayare ye wo detoxification ene reflexology ni nyina ye kwan hodo ye fa so sayare e badu numa ye wo Herbal ye wo Ayurveda
ansa ne wo the normal conventional medication na wonim no ni nyina ne say yehwehwe onipadua no mogam na yahwe de beboa depending on yare na aba onipadua mu no ayare sa ye choose e be ma ho atɔ wontem na yare ne bekɔ a emabiem no na ye choose ye de asa yare enu ti enye nwanwa say emerwafo ne nkokrafo ne mpanifo emrante ne mabawa nyina ede o machina kire Faith Homeopathic Clinic a omoji o mayarisa misro research amia say so da duro su pia etimi say o kidney eduro ya num ni pi etimi say o liver o brebo enu nti na enko ba bi mi enkoso nro dwosopo emfa ma na wo nom no bosome ni obi awinro sabe afeni akire ni oda so no maduro no yare ba ko na ho de benyina ne say by the time when be ba ho so no na liver are degenerated because you were non-alcoholic and chemical induced chronic liver conditions ewo ya rebi wo auta painkillers a etimi sai wo brebo ne ko fansunsu aso bone edema e ma wapomodin eye daja eno nti no bra Faith Homeopathic Clinic be sha efidie ni ye scan all the 36 nerve endings ya rebi e woni padwie ni bia ye behu na ye de na chiwade be ka no ama na tu afim na wonya wo fa hodie me so screen so numbers no ego so fa number no ne free bra Kumasi ahene makokoben 18 mo honoma na beje wayarehwe ya bi abetse nipadua nim so we be ma odwon so sem asesa we oba nkosu ato ma ye basa ubu nsa wo bre ansana ahomka etimi aba bosumi bia wo reactions ene nioma ikoso wo nipadua ma ohu atitio ache misro Fabra Faith Homeopathic Clinic enunkitwa esa yare akese betafri bi na yare na sentimi tu wo nya high blood pressure and I say or diabetes or sugar ekoso type 2 or type 1 diabetes ne wo mahodo tipa bi na wunya ye wo mahodo pie empepre wo ho nkonomodru abra unim de ekofa wo yare na baaye ade we ne ebo ho kaye empepre ho nkonomodru abra unim de do yare ne baaye enu nti bra Faith Homeopathic Clinic jimre askane all the 36 nerve endings ye hwehwe oni peduanim ye diagnose na ye investigate ehu de do yare ne baaye because research amia wo say so wo ehu o yare no de ekofa baaye a wo betreat symptoms so de wo betimi atreat amanako ekine ye besa aba na wo winru na we painkillers ebeye kakrada wo hia painkiller no o wi a enya adwuma just increase doses na no so ese liver na ese kidney enya nwanwa se okokolebu a nipa dom na eda dialysis so a omo gisika dialysis o da so ba kwa hiska utua se sika no etimi bo obi hu ban ema yare efe ne yare onyare bida ba wonim bra ensure the necessary lifestyle changes enioma ese wo ye beboa mo wapomodin CPS ta enuane bi ese wudi aduane bi wo kura America say afini wuni bi da obi betimi abaye ne be kasa there's a particular fruit and vegetables obi ho 2 years ni oni bi da na me so bo ma osedi e wo de ye woni peduanim enti woni no definitely e de ensaso bone e be brewa pomodin Fabra Faith Homeopathy fa number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say a Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 e come say ahina makakobin 18 mo takrade a mo hwe na momra Anaji police station chain ho takrade Anaji police station so wo for dua e Landry Managers Road e wo Poly Junction Landry Managers Road so won kan na wo hwe dia Bra Santa Maria Abuya Junction Santa Maria Abuya Junction mo bogoso nyina monko bogoso lorry station honom e frebe bi old aseda ewo bogoso lorry station boga abonsa na chiwa yare bia bani pedwani ma etete obema odwonso ntentem obema na afon aketekete ohwehwe adwonso kra obra unhu apia ko shebe bi ketekete ama obabema ba ko ofie ne ho ye wahin because ne bema na akese che ho de me so Faith Homeopathic Clinic mo shejara bia nso mo nyankremofo no enam kateta ye de atom bema mo nyina no mo Faith Homeopathy na yen mawdra ebema kateta na yi akona ese no La Liga na aba na ye bo no me man bibie pon adwuma ntenten no asa ontimi kofi na bibia senti momra ne ntimi mo amo yela ma so mo tie say papa no ehin oti esi ade one ne reti eju so menhia ho na
ada na wo nkɔ ho sɛ wonim ne fie yi de makɔ ho ebi na me ka sɛ ubedru one because I'm in a way no the minimum so a busy person be a much when my mother or dignity adum inti ne line adum for the past 1 year who could phone a doom and our sister number no line minimum from titi for the titi minimum a doom for the past 1 year me hunu inti se nanya na mo se mo frɛ na ekoi ana abije na abram pa nya no kore na ne number be na mo frɛ na ewringi a wonfa ni sister na me ka se me koto no mo frɛ ni sister ne ma ye ne emusa no ba bi abla ne wo me se champo tonto so ma me se utie asɛm a abaya yi eka woni nyansa pa nesma wo kan bia efa asomo mu pa ena ne odi kan ehunu ye no wanye na dwen se sebe woni nyansa entinka wo san akwakoye mfunso biem na emom no gidi aya woni awo na france anu ho a wodada no na de sanfunso wonyina e ba na me se de nyame asese ne maame yo obatampa ebi se ne edi kan no maame no anya ne den nanso ntafo na ba ye no enam ya mamre se ne ntafo sitie no na maame ne so ye careful ntafo de enhira etumi eba na ade ba ko a ya oyamfum so ne se wan to no bo ase na wan hwehwe mu ehun se ne be ma ne kanyina no ko no be ma wotimi fa busua si wo etwa nkuntompo kase e de kire o ma ne ma wabusua no nyina timi gini die akoda ne wo ye bibia na enye yie na ko ba se wode ne ho ma ne wie ye no ne ba ye wo se de bai won konko yingu wo won do scaman se scan ko bi ko no kokko bosia ne de yakobon se doctor no to so ya de o ka no kre e che na bebe nso no wo so ye fisentafo ne de nyame anim ni won ni enka ebia ka won hu biom kwa na se on survive kra enu te ba ne sa no so ye na de ba ko ya me papa ka kire me eni se mane be bia enkwa ware anaso nkotwempra no wo ma no onsa nkotwempra ne biem ebi se e ya de a eya chiwade ka sie fi se nipa na wo ba no so yo ba o se ba mo wo woni timu pobia ya wode ba either say your revenge and I say wo bibia ya wo si na dwene pese wo de be ye ne partner no enam ne se de maybe esi ye enu ti no entafo de sof mami enye duabo enye hwe because o mu mi no nkasa kwambo wo mu ya boso na da minimum mia madam funua pa onyensa wo miensa bomu okuru no mfie no ne ba ni centafo no ebeba no okwa America bibia ko ye adan aeroplane tuo mesi me ka se yesi asafo a wo se aeroplane ya ko ye ntafo no ye papa mo onye adwuma nya da papa adwuma sei what you say enti ntafo de nya wo na okobodire mo be ma no ne ye ka chen ni se so afa ababa ye se wa jimi ne won na busuafo na se wo ye kwasia won hwe bibi ye because we are saying na won mo kwa enti ne ye ka chen se ne ma no so de ye na sede opompo obehwe ne moniti ye se wonya yerepa na nkono anke be twi se wo wia nam me da se Lizzie awakola no de odi kan no de ne papa ne hwe no ono so nye ba ono mi sister fa no anti Paulina blemo my lady me da se metie ye nua ba ya asem a ne nsam ni sisi so but sebe na adwene ye nkwala adwene na asem a wo ka bia no hunu se wanyini but eduru se be ma ne beda na be ma ba na kwem so ne obeda da ne dia na adwene nyina ye nkwala adwene cause metimi aka ni pain on to tene ne ma yie first one na also di kan kofa na ankoye o ma me kura ne wa ko ho sa adai na wa ye mfunsuwe sei na so sabe nya da kura dwapade abemu anya banti ensere na wo former boyfriend a wono nam ne baabi na wono obesu so anko anhya wo ma eye da na woni ni jaye bibi na si ye na mu jaye enti kwa na okoye na wo san ba ye no wo ba ne reason ne sei cause what di kan ko bi anya yi sabe si etie wo nsam a wo kan nyina nam pefe but we amfunso be bra waye enti wo firi na wo kodura tena se na ye won sesen ye cause ne awo na form da bia me ka me say onye ready say wo be wo apo be bi tena na wo be san wo ntafo amane ne kom be di ukurom ha no wo hunu bi da
na de ya kura ne se komode wo ba atan komode wo na ekomo so de wo ba na wo be esu ha wo wutanya be fa adura no mawu wonya ready apa wo ba bi tena yetimi nua ba toto ne meye ba bi e wodi wanyini wonsam mu de da ho but eduru time se wo ko be ma ho de asebe na sebe predu asana wo gimi aba enya de ya de papa emwa wo iti toto wakwa na woni ema bi yi so ma me na wo kan wo se akwala ne yantu ni di ma me wo free ha no a minim so de abed na court de enya dan ya be hwa be ma na kira kwan bo modi hwa na kira kwan no beto nkwala ne din aya ma mere kwan so wonne ne na awo enkwala no se se si ya no wo to bibi na kuta akwala na no wo bo ne papa din da che wa hwa be beragu wutira nya ya be ton ho ne ma nyina de ahwa nkwala no omunya ba bi si ya papa no mbakwa akohwe no enti kwan bi a wo be fa so bi asese wo hwe papa na kira kwan no oto nkwala ne din no wo hwe ne ma na na sede koso no de wo ye wa wo jitum so ne wo na wo ye no wo be fie na mo investigation ya wanya ni say time o ka kire wo say o wa yira na so ne ne yira gyan na na no ne okoda e ma ya mama mani na horo mo fa ye nua ba ide enya futuo mfa ma mo ho ba ma ka kire so o wa yira no ne yira gya eni ni nko fie on ko fa wo ne dem wo kona so wo yira mpa wo be hunu ne yira gyan so wo be hunu e ma ne kwan ma ne meda wo nchen ana onfa nko hotel ana onfa nko baabi ne nkoda o de ko baabi ne nkoda bibi wo fie efie wura wo fie ti so ye be ma na oni yire dia ma ne mfa nko fie wo de ko fie bibi e wo fie bia wo behu sabe anya kura bi kura na o ha dan ana bia busua fie kura obi betia wo na so but eduru san bere na ya na ma minim sa ya ho na ye de o sadie ye ncheke sa na ma nyina abra ye be kwa ne akopim se gwan ye betia be kire no na fe na ne ani aye dan abo ye ho so be ma bi o be se wo pe bi o be ka na yira se wa kire no waboa yo di na china ni nko fie ne mo my lady wadawroma be ma ne de ye soli nkonwa so ye hwe na kira kwan o me hwe nkwala no wonto nkwala ne din ne fa so nwiem la da ase D4 oh my lady my lady FDA se ka se be you a we die we bishop kra be you FDA so hu ye nso enyi oh ebetima so na kra na video no e wo mu difference boyfriend bi wona ni jaya e bia na sabio na nye so pra waju sika wa bibi na mum na ye busua ana se e bia minu mienu ntem no sikasem bi ankoye na bia mutete se be ma ne kono koye ya nyame anya de masafi de bitime yiwu o data bitime yiwu but no so de ye nka ne sa se nyakopon ya de na ofrim na ukọ na be ma ne kwa ana oba ne kwa ye tintim na oba no sike ka me ne die fa se wadwin obi enu onu mo tie akonya so no wasole wase meba no oba be ni ye ma wuda Yesu be no oba na hobrase mo domu ba se de wase me ajemkwa ana mi Kristo meba no sa we na de eto ma me ka che wase fanso hie esija so fa ka kokodi da bi or the gas neighbor eti hwo huye na asema ye ken no malidi emamun shadi wi sopa sa meninda ho no ade a ebe gensi mu say ye hwehwehwe ade bia wo hwe bia wo hunu sister ti asema o tamu na unya wadwe so ba hwe no wale na wo kan wo si na niemba pa ba ko ye na ko bu sa sister no a wo ko ye na wo de o si o bo pinchen na wo hwe sister no a ko bu se ye no eno so o so de asema ba o ko bu se ye dey sister na ko bu se no ko bu sa asema sa ye dey o hwe o hunu nipa bia o hwe a o hunu enti o mistake de me hunu mistake awaye oba bia tom wa on pese oba wale no ana wo te oba bia wo te wo but oba de usi so na so oba wale asabe mfa wo se boy o former boyfriend bia be se ope se satam no check na se na koye kakram na mom bibi kito bia otimi sa so back enye mo nyina na enye obi won mo oba asabe otimi de ubesi ye obi wo so oba o de adwonbode na eba wa ya o be se ogu anim asana se bi ono wo no o be se o saso ne wonya ma na wo wi na okọ na wakam ti be ma fo na oni dance bi komi hu bi a ga na nya kunu o matoto ayefro hu ne menyina awie ana fo ma boyfriend bobo wura mu dad sister yam do kwabro chema your passport bibia ana wade ne etu saa ne koye bla ne je hani
Eko satam so no odi kan na ko akoda bebo so mimi nsentina nyinsa dai abem okọ maladi besine ori na wo enso wanwale ne biu ni kuna oba wale no a ni kuna konye obi amane omote New York eti ebesere ema sa ne ma wodi ese be ma no te na okwa ema ne chance bio ma ne so ma emesi okwan bi ama ho sister ema ne hawo mi adwuma no ne akora no hwe ne kora de dose no na ha me ade de wa wunti na ha me na ko akonfa ne musu nko na kai ye mompe ne nyame nto because the baba your head ko ye so do ma to school and e ba ko rekure da enyi easy malady eni ma so boy de ne wotimi agya no ho sebe body be na wa ye ho wo de wonya tasa ko de atoro so wa true say wo re ye wanchi enye ne sa nto de be hwa akoda no ne gya ma me si wo asem ko kan ye me de ne say wo de 1 cedi na 10 cedis ko na for mame na mi hunu se wo so ame nyambe sha wate nyambe sha na de odie no oni nko na de omu ni pasa de bedumle bie na nkrad bentoa e na be sana najo e ma oni ne suban ai me ayi pa maledi ansia ye ba na fe magavin ne nsam no de akosie no ye de abedamu enko computer so edwedi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehu Espejem Emi Munyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na would one in Bishop jewels yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no dido no etson en somade say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo and ye won baako Bishop 75 jewelries what say wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wa ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma e fon ani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why you caring waiting asking hey middle nanda na wote ho a why stay for sano ono kwano no jama wa bre akos senia mensane me na mu twetweme no emu aye titiriti mentumi pon sori ho na enwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say you work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p ya ebe
ne say edro yi enya ma pemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoyi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021 Tell me for come master sign and a mirage medi. Me say I me wan say nipa nso na me dis. What be me see come from crowd mo fa bi. Hey, you ask crowd you me. Na ura wen. Ura ko na sika wo dey jam say me from Madan so. Ko bi be me from mo fa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan ba bia. Wo da hwase ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me ko kire me bi. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the good and so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BM. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what your papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Hema wa ho din confirm na want to me bredu my din won pem. Give us P capsules. Obedu asa mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na she obotom. Master mama you from? Where you from? They na follow me see ba bet share mo as a nidie. Musa no. No. Me na fi waka wo. E fa ni give us co capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di di wo ni pedwam wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us co capsules a. Obeye free. Lawyer give us co capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us co capsules. A painful a battle one more menu for an inquada when if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi nipadua na abakọ ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agi atum Adi oish honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules unsa dawo complain with sisini kokua epe agi wakade eno hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme gina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo buye Sudi me be come me mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony koneko jodi Wakaki ya dance obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoi atom ya ma fo ne etiefo akwaba Lizzy ti say blai ye nya no ti ye beguso na dwuma ba na wo ye ne sese isi ade mi ton nsuo wo krom na nsuo na etotoninti amameja because ya ba edranwuma ya botenta ne adam lorry fair ne na out minti me nko
free na obetonsu me free Jabe mana mama ne me ma na woda dia sinti me free ho na e ba dia roll fan be 30 cedis ba me wo Jabe ho dia e be 26 cedis ti da bia me ntimi enkoma tu be nsuo ton ye be ton ana wotwe no na ye koye chi one hwan ye be hia ti wo be hia obi ti do na jo amoda he obi wo ho na wo fridge ni bia na o se me wo ba bia me mama nti wo ton ma na no ama commission ebi won so wutimi nya fridge ni bi na wa han na wo dia fa ne o ma na gum ti edura nwumi ani e de rubber bobo tent ni adedem boy be o monidi o mo be ma ni ye monidi ani ye monidi ya bonidi Solomon usu me bo a kro be so na so oh menshia ba akwasi asante no minim se omo frɛ no asante fui yedi asante so o mano ha o mse ni pa asante no asemo ti mo betonsuo na no aboaboa no ya boaboa no nti me kwa de menya bia no me de na wono wa wunya o fridge a untumi ntonsuo ni bi ana ho ne de ye nto ye ha ho ne de ho ne ye just a brandada ko pe ene dwada ene ye dwada brandada ko pe apart from brandada ko no e dwada ni ba bia nti se kumase ase wo hye da ni ba bi da na oya de ya untumi nkasa water na wo sa ye wase ye ho betim ka be ma pa wani oba o force sei abayi wa say wanka so koye brabone obesuo nsuo agina traffic mu eti obi man twa ba bi aba no wa be pada e fridge ran se bi o ha no moye obi wo ho kwa otimi ma o ba bi da akwasi asante a wa dwoso manhia ya wo de otumi ka sa wo yire ya wanchi bra nyame ho kwasi asante tunkra obi baba yiwa woni na twempere jout ni ba bi dwere no wasa akoda da na ko wontafo de na ba bi ase twene agya no Leicester Ghana yenko pa amoase mfamo na ye wo to na ye ma no etima aboa ye pad de no a ene siniti pad de no a ni yes ye wo extra long to ni wo heavy flow flow no eno de emu echi kama ene wo so kan say o the pinty line is a shima kama nti utwa na uwia body fine na de shima kama oni kama bi ni afem e bi otum for state ni si no a 0501390336 yes Lawson Beverages Company Delay man capsules ose no numbi ode no makoma yensa na delay man die aya mo mfa bi mra yen ni yegine mo che 99 jinemu ba achamfo ba ma yade enwane mani padua no ene de ekoho spinal cord ehi sasabo ewoso achia onsanu na ekabo mu entibi nyina achamfo ba ne kuratuwa funwi eno de otu ase kura 0244988004 Ghana Grove paduma ye osu mfie abrante paduma ye fafon no fan number no san juma de chireso obema odjuma 0308255775 Spanish 3 power combined adro we ebebo ni padua no one of the Spanish jingle ma ade kura wa wure mfini da de kama wadwen be adwuma ma ndi padua ne efofo eye Spanish garlic mixture kan ko pebi no entu ya de fuya no ye fuya de no wanya ko entu ase na emwa halitosis udware ahokekawo kama na beko Spanish garlic 6611411 Lizzie mi show you ba mi nya akwa me ma wo entoma se aja ntafo maame ko twetwam na fakata nkra ne ho na yeguso aye pe no why ye dey atom from ma no one for the picture kura ama phone na me use na say ye dey to so bia obi behu na maye ti kwa ti efe akwasi asante say ya hwehwe TV so se behwe wo ma wabu atopa awo mu eti ya mo mfele ememe yesa no oba pa ma jaw kwa ebusia ye nua be mama Gavin video na ready a mo fanto so na ye hwe asem no de asie wo ma nhwe bi no ada eje tawa ha ne
ne nkrofo baaye no ewen Magavin hey what day in court mi be se committee bo me ga me wan ga eja kamala won ni me obi papa no ka to me papa china ba me di pa don pa me be so no ade e bi bo na bo na chese Magavin enti won senum manim kra na wo yi o mu sei me pa me be say ya de ni de man na wa apis o je a o program so de man ya be ko bi adi bo nya kokoma fo abe obi bo ne yire papa wo eja kamala ya uto wo ka kire me say sami me bo me yira wo yire shagwan na wo sole ko yi di pie be bo no ka kire me say me boa me na ko yi me yire kama edi entina ka from ni ayi be bo wo ka fa kire me wo so bo yire ema wo yire sole ko office ba be ka ka di atra mi en ka sa wa ni ba kire me wo na wo kan kure wo na wo kan kure wo na wo kan kure what the wo kan wo sa su ba na mo na be ka kire me say me bo me yire na la mi say mi sro mu de sia wo di ya ne wo ka say wo yire me so na wo yire ba so yire na wo ka sa mi so de wo ye I don't find him in so far. Marie. Yeah, my lady. Hey, Magavin. Madam. What's it for you? You're a Bruno. Miss, what you need for a guy? Bono. Me na make a miss up. I some man. I mean, I know you feel fire. What's it? Bruno ba? It's one problem. One can't tell me say me more dear. See, I can't be on more dear. One about you bono. No, what's them? Hey, I don't know what you do when you say. I don't say anything on me. So, Salina, what better me? I'm a quadra. What book out you say, you know? What better Casa? I said, would you go Casa? Hey, I gone yet you are, and I said, you. What is that? We see the concern. Abusia, I just tell the Aquas one, Mr. Champo. We never tell not. Hey, Magavin. Hey, what day in court? Mi be se committee bo me ga me wan ga eja kamala won ni me obi papa no ka to me papa china ba me di pa don pa me be so no ade e bi bo na bo na chese Magavin enti won senum manim kra na wo yi o mu sei me kwa me be say ya de ni de man na apis o je a o program so de man ya be ko bi adi bo nya kokoma fo abe obi bo ne yire papa wo eja kamala ya uto wo ka kire me say sami me bo me yira wo yire shagwan na wo sole ko yi di pie be bo no ka kire me say me boa me na ko yi me yire kama edi ai Magavin no wonde ofa boga nya so ayu nase no gina ne so sa so afi ne maye mmere ko se de na ebobo ba no na so chere me ai Magavin yo Dawood yonkwe. Okay, mame ma obi biara akwaba emra Dawood asye Mr. Obomoden se obetimi aba Dr. Dawood Herbal Hospital na so aba beje ayarehwe Mr. Dr. Dawood adwuma wo ye no ebu adwen ene ntiase so de bia me kasa me living testimony nti abri bia no medimi ho asi wo se doc anytime bia opr se okoba bia na so onya kwan ma no wo de timahomam keke meba na maba be kan adanse ni bia kira foforo mesra wo modern so do ani be che Dr. Dawood asye no watimi ahwe efri se yade e fa ni stroke e ho na me sha ase efri se no na menya bie Dr. Dawood esam yade mama hoden me ma menya bi osa ne yade eni nto bia nso nim obia nim dada nti no nokra ni ade papa ne eye no se me kasa me kan sha na me boa edi se me mo obia hunu se Dr. Dawood eye ade medical kasa na uku ade papa bia nu am de be sie da biara da de bia mebo hu dawuro mo nipa hu ade papa no eye Dawood Herbal Hospital o ejeso krapa heya ejeso krapa Old Metro FM denuma ana Dr. Dawood wo a ogusu esa yade ade nti na woto a wonfa wo yade ne enko ho eya bi mu ba na omo asesa omo kada hodo omo kwayare sabia de bia meka me se sa nkrofo na yare sabia hodo na wo kwaye no so omo asoso omu nkakran ka bia nka wawu wo mo boa ososo omu nkakran bedu sampempenso yi adumre di se yade ne etu ase prako pefiri ho e ma woto nipa obetimi aye saade na ma wo Dawood Dr. Dawood of Dawood Herbal Hospital ejoso krapa Old Metro FM denuma mesraw say stroke pa na wo so mesra bo moden na bra no nsa wo yade wo no na timi kira wo say u stroke no enkrampan a esi pesu na betimi atu sa yade wo yase afiri ho wo de na ye we ni yadro we na betimi de atu ase
ɔno nko na timi kyerɛ wo sɛ ahaban na obi ate de sasa yade we ne da bi time say na di sɛ wokɔkɔ twerɛtwerɛ ahaban no anaasɛ wokɔ waawa nubra no na wode bɛsɛ yade no ana wokɔ so a yɛn rɛrɛ nkɔ fam yɛ rɛrɛ kɔ soro mesrɛ wo Dr. Daud nko na nim saa de ɛno nti ana ene amanfo bɔ na ba so ɛka sɛ na aduro ɛsa yade ankasa no mesrɛ wo wɔno nko na timi gyina hɔ ka sɛ mum yɛnkɔ wo gyina fa akohwɛdin ɔsɛ nsɔnwe a na esisi so bebrebe no de bɛka ne ho first na no ne yɛnkɔ tem bɛsɛ yade wei ampa so bɛkɔ akɔtem mo de ba bɛyɛ aduro na sɛ yade no mesrɛ Dr. Daud adwuma a wɔyɛ no sɛ mebɛtena na sɛ mbɛsi trodo saa kyerɛ wa na maamoa wo da bi da memma wo nsɛ wada agye ɛne wo sika ɛnkɔ baabi debia me kasa obi a yade nka ne da na sabi obetena baabi ase trodo amato akyere toa anaso obedada amanfo mo makwa se o mada agye ne omusika e o baabi na mom me de me living testimony ntimedim ho si wo debia baabi a mekobia so meka bo modin se obetimi anante no aba Dr. Daud wo wadwe so krapa mesra obesa o yade me nka so obi obeba bia benya na yaresa da bi da na mom samonam 100 a emu 95 de mu benya ma yaresa depend on immune system ne sene sitie anyone kasa wugidi a wudi tu anamo ne ede baaye obi gidie nti katita da ne bema mu oba wo jalabia anka jalabia de ode dress ya efese nanso we nanam se ntoma kata ade asu ntu wahye ana savi okura rubber ade dam e wo ne nchen na bema anka sampo no bibia na wo bema mu mpo ana ebo adwuma se na bibisa adam mesrawo bo modin so betimi aba Dr. Daud ho ne number ni 0244 8864370244 886437 baby biara wo bia no wo de sa wo hwe Sompa TV abon se number ne negu ase ne fa na fra Dr. Daud na bra badwo ayaresa minim se Sompa ko akire mam wo nkran atifido mantam bia wo hwe bia na wutie bia no bomodi aso ba fa number ne na bra Dr. Daud ho mesrew wa chinchini wanante bi o ma yade wo maboa adumre di se yade na se etu Dr. Daud na yesa adwuma no woni mra ane dro ahaban poten di se yetimi keka bom ede sa wo yade Ken West for Herbal department be ka kire wo se ahaban bia no awo 99 medicinal properties enenti ahaban ba ko pe betimi asa yarewa bebre nanso no ohia wo bia wo betimi a kire wo se sa ahaban wei wo de ka wei ho asa combination wei no ekontem ana combination wei na wo be ye no sa wo kofa ebia sabio obrane atwe ata na opese o de sasabio be ma ne be ma wu a wo hia sabi animal part we now they account once and aside because you cause a traditional medicine involve animals part anything na Dr. Daud sabi obi a ne be ma wu otimi suma mo se mo nko na nkwase ho na mo nko to sabi aponche ne be ma mfamra no mfanya ho adwuma mfama no mesrawo bo modian so betimi ne Dr. Daud atwetwe nkomo beboa wo me na Daud da biara da ma nko se usika no wada agye papa ne ye adwuma emri bi atwam ogidi sa western of no ho asahwi eho na no wo ogidi wo ho sa na amanfo fie chichiri ko ho no se da bi sani amanfo fi nkrane ade besene ko ho no odi so odi bi be ye na odi bi aba asante mantement ne next branch eye de wo adwo so krapa yi eniti baby biara wutie mi fia na sa wo hwa me ne mesra bo moden na bra adwo so krapa old Metro FM danuma e wo kwa ho pe wo ya de se papa ne bo adwuma mese me living testimony timedi mi hu si wo ka adenti na wo twentwan wo na ase ade na wo ntwam ni katente na magye wa yaresa mesra wo friend sisi a wo 0244 8864370244 886437 adia ba ko Dr. Daud adisi na ni so wo mra oba na ha sei a be kai sensam trofo ye ni interview wo sei adia ba ko wo na ni so pa na awo so baba ye ho adwuma wa wo hia ba ya bre eni sabi krawa ni boni ka bebrebe bra na baje wo de bra na baje bi nyame anim no kurani mi ankasa me de obi ko ye mra ye ko na no kurani so wo hwe ni kunu de o ye ne oba ne de o ya eya na asefem nanso enne nyame adom wo ba na fafuro mese me na da wo da ya de nka wa ho sa asem nto wo da ho awrade yankofo se bi nto wo da ana sabi ubeka sansensem no anasa ubedi atro edi akere obi na mom sabi bia kan da ubeka nokre enti twam ni kanafo ni kire Daud Herbal Hospital na bra bejare sa number no misisu bi 0244 8864
0244 886437 Dawood ointment dwaso mesrawa abomaden ne pabi ensuo tutotutoi enkase misisio mesrawa bomaden a Dawood ointment 360 capsules amanfo ka ho asem agini din wodwaso agini din enye bibia se eye adwuma wakeka herbs na bobom kama ana yede srasra mepacha enhyehye entu ohwa de kan we de na obeka se o se ne sitie de ankoye adwuma mepacha wo de nyabotre fatwi ebeko fatwi keke wo de fatwi na ebeko mesrawa abomodi ne kopa bi Dawood ointment and 360 capsules no uyi capsules no anopa mienu awia mienu anwumra mienu saa na abenom no saa bre now the ointment na twitwi deda fa twitwi usisi na twi wosan na so waposo me ma me no ma ye meso madwuma mo sori ahomachi ko ne maba me pa che kofi ada de onka se wa brenti da bi o da bia no kra mpo hia fa ointment ni bi twitwi na nya ahoden na da ba wo so atimi ahia no kama ma na efe mesrawo adwone abo adwuma entu so hia bi pa taxi drivers trotro drivers ma mo ko long journey short journey trotro foni na mesra pa bi pe Dawood ointment any 360 capsules no eye ntini madwuma ababo mo anya hoden abemo aposo nyina no wanya hoden prekope me pa o bomoden na pa bi eye Dawood ointment and ofo ba bi obi aka ho asem ofo ba bi amanfo di ho adanse anya bibia ntira aduro ni ya adwuma nkasa nti so hwe TV no so a bo se capsules ni nagu kama no ana ointment no ana no so ya hye no ho a ewo ho no mesra bomaden sa na tie ko pebito na betimi abo ye papa number no misisu biem 0244 886437 0244 886437 Dawood ointment and 360 capsules entini madwuma na eye enti usisi no pebi man waposo koye adwuma ba pebi na srasra na obenya hoden prekope mesra wo ebra na so mi pagya me mu na mesan kai wo se bomodi anafu ani kire Dawood Herbal Hospital ejeso krapa baby biara utie fi bia se ofi nkran na eba me pacha otra ejeso kakra bia na oba krapa otra krapa station ho na abo se eda fefe hwehwedan bi ho na kane na matru afam wo sa dan nu bomodin so betimi abawura ho na omuntimi amwa wo mesra wo kone kwaja aresa wo ho bomodin ane ko na kwaja aresa mesra wa fa number na 0244 886437 oba pa me dase Dawood yanso yadase wakasa anuham akaya de papa nyamishra that's ne kacha doctor samichia no pa yo Dr. Dawood no na no atse kasa kama me pa cho magavin abije mun sami en fan kai wom na fe mun fra na mayen asem crowd so de ba no I don't find him in so far. Marie. What in it? Me, what people are talking about Chinaba. Papa, wo aja kamale ya uto wo ka kire me se sabi me bo me yira wo yire shadwan na wo sole ko yi di pie bebo no ka kire me se me boa me na ko yi me yire kama edi entina ka from ni ayi bebo wo ka fa kire me wo so bo yire ema wo yire sole ko ba ba ka dia tra mi en ka sa wa di pa Mommy, clear blue. Correct. Okay, baby, kind of national match with you for any other form.
You can't say the Trasina, so many men for dinner home. Now, you're dinner home could be, and he said, a damn own and Mina could be from Brass who said, Selina and Nippy say, they will die you or what, you Selina Kubu Dan and Kubu Yan or chat a free from. I just any pan the trees who goes, but say Selina and claim me who many penny names are somehow kind and say, at the same many penny names. Meaning, preference, many baby, I will be free. What could be a mina here? I want to be physical. Set the sound so on come we are seeing in our entry. Madam, Selina, and woman, Madam, would you mammy fancy sending to January, and then you may have done when you are made a blamina home, make catch you. Okay. And she said, oh, he said the Amamel Council, a jack and a sheba, a black papa, the woman, if you are so ocean. And you go on no about Mrs. Shady, Mamma Salmon's and what do you meet in Yashan Colano? Because me crochet baby, a modern Corana Cotana. I don't know me a baby. Ebu atakwame debi ebu se me sori na me discuss for more meaning na na se nsuo to dai buku krana na me nim nyansa enti krana se de na otia na me hwe wo mo no ebibia o musika san na me do musika komo mo sa na me na me hwe no enti me nim baby en krana se o do makọ mitio ada baby ani party de efesika ho ben obi wa broche kura so send sika ma obi na madam etisa me person be bisa say Selina if you are me the man me man omo pe ana omo pe so omo pe dey me ntimi ensori compare fie ho because 3 months to here me obi antifie ho Magavin if you na me pacho wa sokori ewo kromo ana e wa kire kakra be ka say be a new site ntina omo ntumi ntina ho oh any asokori di primary school me bom ntinya baby a yenwurem light bibia ho. If you like to be there, when you primary school, the boom. And Selina, no free for Bosumi saying. Bosumi and Sany and play for it will be antifio. It's also the fear in so mano. But the mammy mano. What am I man and any pan and a way out a man by? And Tina make us say, have you? Tell me the mao or can be a medema or when she on now, mammy, Nami medical telefio. After Obi Besuku, woman, uncle in school. Akolan was Madame Obia Casamina, mamma, uncle in school, and Kuntum Posen. Why, Yamano? Misha, no one, no, what Jan school that. Say, no. What says Selina Van Crana Metrefioa, and with the Sicano Faman? Who first I don't de met me, Maye. Then Swan said, you know, you was some no walk anymore. Magavin, you can't crunch your play. Gana be any ho chese nkwala ne eti wo na na fia anu ti won hwe wo omuntra o se omo ba ho nye na o twene na omo ba ho esi so omo ba ho no na mlamu a na me ka se me hwe omo die metimi na ye wo mo ba akọ wa ma musika na wa twene nya 1 million ade ma wo maga me pa cho bisa wono so se omo ba akọ na o twene mi nim ne number me fa sika ne fa he na me fa ma no wo fra me ka che me say o ye ready abesend dia ma me na me dia ma na wo send dia sidie be so e bro dia madam so wo na me send dia ma obi enzu won ma Ghana o de na ko ma ko ti dia nsa ne dia ko ma ne yire ne ma wo wanu ma sem a wo ka ye Magavin obi ama wanum krachi sam nam ka kire wo mebu sam say wo ye di wachi ma ho ye di wo sore na wo so na sem ida ye boa wo na wa hwe wo ma na wo se wo hwe wo mo a ye pa be ja life ama because wanum kasa no enye ana am say woni tiafo ye ti an ye nkwala what asem na ye ka no ye nkwala wo ba na moto am kuraje ha yes omwade ye kwasem ye ka no kura kira no areas omwade ye wo omwade ye wakofa wo bi papa wakate ko what do me nyame kwa na me frɛ wo na wo frɛ me anopa sa why nhihye ya wo pese wo de akra ne sika ma no na wo pe papa wa mani suku abon wo no wa nya ne kwan wo ne na wo nan wo jana ko fa na wo twe ene ne 1 million na de ama no ankwa no mo ni di ada na ni pa bi di bone sa chenchene afie ho no no wa metro de a wo hye ne what do me e de na wo fie o wo afie e kama ye trem ye se ne makọ
Ebusia power specialist Herbal Hospital. Kone kopa ayan sama na wo yale. Wo mu hye. Na Calvin wo yale. Frɛ no so obenya na. Umo de. No wakata ko. Oya hwan. Dia. Na ya hwan wo so wakata ko. Baba ni penya mla ne mo ka. Sa, IBJ, Abraham Pamo frɛ no. Ne oye onsiri giraye. So on hye o ma onyaye. Obɛhye o mo so e ono anasem. Power specialist hospital ne yanko. Ye maami akosua ya. Na omomode no omoabo ma papa nom esiesie composeu ese minim how utimi nantini pem ko no nto ase mawo power or your specialist papa wo fe yase lake musumuchi road ho a eno hello magave bada network baby aminam nenye yo ni nyina wo nyame ho se senti enkwala no ye ne dai wo na wo ma de wo se baby aminam nenye ye be kasa yo ani awo ye ready a ye de ye beboa wo se ni nyina so na se wo mpene de a wo wa wo why me pacho enkran so ye wo ho Anaji police station Takrade enso ye wo 0244 544 422 Abishop yenkope apemprade FSCS ma na ontimi nkonkofo bi ba ne ngo nan e ma no ho se walatu walasa ensa nkoka ni padua no abante say ye fresh Selina ye nya no say una wo je ni fo bi se no atare kura se edi abraku ofo bi ba na aseri sei sa ne ye ade plot 17 na Abishop nsiesie o na omom ni ma papa ngugu ho ubinya bi FSCS o girlfriend na o girlfriend ho nya fe na o jade o chache no enkukro ntimi ntoma no P1 3P garlic Mr. Pepe bi nom ni pedua nya kama ensese ni pedua nim entini nim na embo abusua bia number what sister ma America me chiao ehwa ebepai 0248 928 824 edusa ye maami edusa o se madanse ni koko maami woni made ni woni mude ebetu koko na se wotime jawnan eye edusa na yi edusa ya de bi de di pedua ni mu no ebe mana ko eno de nom na ebo na tibidi yi na ko woni eno de nom na wiane na dwo na ebe bo ni pedua ni papa 110 ma dance ni 21st clinic sciatica expert manager dan ye mecha papa oni na boche fo nyinara oni ni nurse fo nyinara omuni mu dedodo fra WhatsApp yi na ye bookings me kan ho bi ese mo kwa me kan ho abrochire no 44 21st clinic 915 ye ko 116 0244 915 11 sciatica expert na yenko yanim Mr. Champion Magari akabi so mama emre bi na wo ka se eso etuntum dodo o se ye ne ya ye tresiri mu no enura ya ye dware no wo dware nura ye shedro ne se wo dware ya na ye ntamfo sapo enware timro no wo dware enura no wo dware no why to make put to him ikacha inti no nsuro he inti na wo nsuro hwe na ya bi kan obesia di osuro no oh because how say we ne wo nse no mo do awade ne ye kura emma apiem na de we ya won kase won so hwe wo mu hwe e de be na ta na chi motia onya hu obi ya motia yi na mada won ko bi sam yan kan kire no mi ametia se motia me de mani hu bi na me hu motia ya wa so ni pemu a wode no kwa kwasa na yare enso ni nyina so no ensiaga eno nto hwe bibi ye se ne ekura no no Onyankopon to me chien bibia wonme no wase no mu ade na nkwa ne de wotwe ne mutan na se ya no ya so ma me mesre se ne waka no no ya ne trans na ntentam ye de mefa ma kwaso ono ada obi ba abaya akwankwapo wate se you pressing pole na mpacho na bigi entrance nyane talk show na fi difo nweni en course my lady medase ya na eta kan ade bi enkwa ho hia na nsana nipa wo betena wiase ache no na wo wabrabo a wankasa wabo no wiase ene se bibuo ni anidi a wo de ama wo maame ne wo mpanimfo ene be mu wanya nkwa no atena se ache bremo mu so wamfa buo ni anidi ama wo mpanimfo a wo nche wiase ena wo ti ho se wo makotena takwa ami mu na wo he na atena nyini ye ehe fa na wo magave wo tena ya wo nyini ye sabe he ne yetete wo hwan na wo wo
ɛhe na wofiri ansa na de ɔno ɔtɔ ka cement na wo kɔtɔ ɛ no ɔno woni baabi a ɔno wɔtena nyini ne fie ya titi ni mu ana baabi a onyini ye na gye sɛ ɔmo te atakwa mimu nti gye sɛ ɔmo firi efie hɔ ɛba wo fie asa na abɛhwɛ ɔmo ahwɛ ɔmo blog dem na no ya ka no my lady wadaro mama me fa ma no nsi na ye wi a ye ni hu dwuma magafi sɛ ga na busuafo ansɔle pa de wo ye no airtime pa chobla ntiu 40 my lady with the CP abusuafo ya de nchia soronko efri Daphne's Empire ebre obibia na mekai wo say yade bi da so na doctor say yade no eye kwankro yade bi eyew na o feel say anidaso nyina sa eye sa Herbal tea we na mekamfo amount your friend Daphne's Herbal tea na fa number we na frɛ number ne sisia ofra kache ni pakro na obefa phone ne say what tea nwanwaso ne nka the magical tea no na ye ka ho asem no number ne is 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 Kevin Messer mo hwe number ne ye emame 0244 941 097 abusua no bi bebusa say tea ya IBJ ka ho asem tea bay tea nwanwasoro we na mabna ne maame ba afidua mu ha na mabna enya breast cancer ye no ho hwe a enye yi a maame bi o Switzerland tea eba ebeboa mabna ene mabna ne maame nyame nam tea we so aboa wo mo odofo say your breast cancer ene how ana say stroke akama to form yade bi a eyew se wakoma no ebonko ade a ene mekamfo Daphne's Herbal tea na ohwe TV no so a ya tre detox ne kire se poison bi ewo system ni mu a tea we ekwakoyi poison na free mo enti so obi ato no bo asese wo de aduro kura gu aduanim se obe poison wa unum tea we bi a tea no ebeyi sa poison no afrim ene ne enuane a ye di no ebi mo chemicals ni ade ewo mu nti no ese nipa kidney ese nipa liver tea we any tea nwanwaso a ebetimi ayiwa free sa ade no nyina omo cardio centers entie me awie se doctor ese wo kwakoye wakoma no operation enkonkobo sa aka no tumrika na beje sa Daphne's Herbal tea bi ansana wako mema 2 weeks pe ubenya results ehu se sa tea ya mekan enya agrobi ena yedie hwe yade e friend se epilepsy eye etwere empo ebia ese wato jam nti yentimi nsa mekamfo Daphne's Herbal tea e de amaw yade bia ha onipadua se ye boss o se ya moso na yade bi te se stomach ulcer ye obi wo a edura najo a ne ulcer kana ho a ne fie ho na se jadum mesrew mema 7 days Daphne's Herbal tea tumrika na fa number yi na bajibi numbers no 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097 mabana na meka ne ho asem no mi woni video kakra bi wa ha ekwan a ofa so a oba ha sede na yade eye no na IBG odi ma me koso ode nasem ebeda yen ewo sede ne ho na emfa no esi efa yenko hwe kakra emra yes ya no timi ma fa anya se na mfi silence etimi wan se wo be yes ade wi won kan kire me se ko out de ye kan ade se ye monte yes I want to make sure ade anya so nti e ba sa o mo ye se ana sitimi so bibidura amfa kwa na ekwoso nti ma mede ne ko hospital ma mu di twa scan so stay no mo so ma hu ya wi ti edu amode ma ye ye wi so ya so ya hu no hwe eti afa na me ya ma de se eye ma de eti afa na me start se me di tina so afofo na ya bi si so
so me yeah what I am sick at you my friend because there be other cobia and I can try the one sky that you as me in action and Kusiaga I said the mention and yeah ma so ya me ba the one that they are not so na koma and then insa continue ya enti saa cancer ehu asɛm ɛna meka kyerɛw ɛnɛ akwadaa no a yɛka no asɛm no nyame adom nti ɛnam Daphne's Herbal Tea ama ne ho atɔ no menim yade a ɛwɔ wo so menim yade a doctor adiagnose yɛwɔ bi okra ekuro bi atu ekuro no ebi yɛ diabetes kuro aye ekuro rasta aye ekuro kwankro mekamfo Daphne's Herbal Tea ɛde ama wo sɛ saa kuro no sɛ onsaka tea bia nyame enam tea so ebesa ukuro no ye obi ho nso a yade na ɛda wo so no wo de akina wonya no aduro nti ye wo sɛ ɛyɛ spiritual ye wo herbs bi wo mu a saa de no nyina no ebetimi ako atia Ghana ha Kumase ha Daban new site pe ɛna aduro bi wo pusu enhuman 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097 no bi busa say aduro no kra na say ene enum no anopa wasori a onidi ye no obefa teaspoon baako na odi afra ensuhye nanom anopa wasori a onidi ye no eye teaspoon baako na anwumre nso waye obi bia wi a okwakoda onidi biem no eno nso obesanum teaspoon baako anwumre waye obi bia wi a onidi biem no obefa teaspoon baako na wanom mepacho se woye obapemfo a aduroi enyema obi a woye obapemfo aduroi enyema yade bi te se hepatitis B yade bi te se ulcer se wanya kidney failure na woda dialysis so a ye kanfo tea we e de ama eye normal tea eye tea nwanwaso the magical tea e na meka ho asem e kire wono Kumase Daban new site e na ubenya ebi e wo ho Daphne's Herbal Tea eye tea nwanwaso shronko fa number e wo 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 Daphne's Herbal Tea eye tea nwanwaso a esa yade kwankro my lady nyame chirawo ebusia di for brema agavia my lady branche no omla for nanya awukra wo kana ju so omuada neska wukra ska be na wo akasa kra ska be na amoa no woni wo ye adwuma ni but my lady wonu ko ne wo motia obi wo motia modern adosun sonso no kro bre no wase onko na wotumi na motia no kwa so ofu na wo mfa ho yes de oye na motia ne na ma se mpedua sa wo kontimi chedan ko ni pa bia titimbia wo kra we ye adwuma my lady ababa wo ne wo hu bibi tuno se fi ho ntra ho nenti ye si fie ma oba no wotu dabi aseme na oken efie no bibi wo ho eti ababa wo ne ni mantimi ntefie ho ozo ma so ba jatum kade ko no wo twa otro woni hwi ene wonye hwi na me ko nkra baaye ekobi echi oba ndi wo mu no ana wadi me de me nkombo so na me nchobi na emom me wo ba bia me ye masa ye abusa masa o yenya mofra sa wo no betutu momoni e de aba abekata so no so tutu no ma ho e de abekese nche won makro buode na woni kapre woni kapre buode enya okwanse ne 2x4 dan na wosie no ana abeja to papa so kati ko ne ko kati ko na yemi tan na woni obi a sabe wonya daja woni ba ne ni na senam se wo ayi obo ne yire afra dwaye ayi na pie eno e wasem mpo ayi wasem akoda ayi wasem awo se ugu panini enimase asem na aba na odi ni bachie na beguru enimase eto odwen se wo wie ni bekoye kobia konfo kase omu ewuo no mu pre apro kohwe memma na sabio ye ko wanti kobia bosom a sebe no mtani pete no mu ayi ye ko hwe wo mu ye ko bu saye ni akase ye ofa konfo ti dia so ko bu sa no
masa ade bi wo ho no mu a wo hyehyɛ ne yie na mu wow ma ekola nnan what you have like to unkola nnan no man 100 series wo di be wa wo twa mo ba ko 100 ade boni be no wa ye malady oh na ye ka che man nye be me bia na Ghana for na ye nye be me bia no sie fa no we bi ni o we ye be ma na sabi abrante bi ka se bi che me yes malady abrante bi ka se bi che o se anonwi emfa kwasea ho ampani ampanwe anonwi so fi kwa emfa kwasea ho na ka we nya kakra to no botom enya mabawa awi wo mu wa fo bi babawa se bi ababa akura ba akura tare kwa na chene nche abobo kwa na chere kwa nge na yi wa free 0554931931 because udi asemna chi abeka de yenka wa unkola na ene na what 100 cedis wo mo ska bra so me nan tare kwa na bi nche obo kwa na bi nche obi ba wo school anyam ye kan so mi hunu no agya ni school hey yo hello jo udi yentio my lady, good afternoon. Afternoon. So for you, Kufridia. You are so friendly. Now, about the energy to me, some of your word. So, you want to start the book to make a fact of 10 minutes and the official on your gown. Only of your then I went for Baba and Father, the best diamond. How about that? Or 50 days. It is the one in the Yamaha. Or Bana any like 55. The new thing is a Afana, a minimum of Bana, and quote the animal home. I never Chanica. Never Chanica. Of course, I didn't win to the Sunday Bosom. And we had a two. A super two, a mere enemy at Daniel. Hello. Hello. Pacha Udi Yentio. Pacha Fernando Pancasa for radio. Yentio. The Pacha Kaka may catch the Atlanteans, one yard to play. Here they are 1 yard in our way. One pan can look away. I didn't say 1 yard, but then I won't feel young Colano, but for now, and I've young Colano, and be and so. Our plan so many to see a young Yabba, baby, you can have a here for Harry. Then Colano, my man, I saw me and Emma Culentona. Yamia, I have never been of my delivery away. One other day with 3 sound. In 1 day, in 1 young Colano, Manuel Damascus. Hello. Hello. Pacha Udi Yentio. No, good afternoon. We did the righteous man because of a taqwa. Yo. No. You are seeing mono. That way. The book got to question on the mission. And life of human being is one song. And we are seeing mono. They are one person after for food is if we let us a book one question. I think we are which overcome. Okay. No kasa baba wa no problem with the work and also going to see. Or them are no more no better native. That's it. And so that's it. Hello. Hello. Pacha Udi Yentio. The Pacha the make a pattern. Talk with the real concern about in a make a pattern. Now, to the dear one, I don't know the real Kata on a paper. And Patan Jellica. Divuati, Magavin Afrin. Men Casa and Okan, but they are Okasa. And again, I was just telling you, I think I can who do attend a birthday. Hello. Hello, Yentio. Line yet. But what to me, a friend. We ask Nama Selena Nabusia for Name. Woman for almost sorry. Near Tanachi. Nay, I shall some lenny or man more. Hello. Hello. Pacha Udi Yentio. Yentio. I thought a man on some the solution. Na ya one hour can I will be anti so one by 1 hour can wasem. One. Na ya ke bia ma ne kasa 20 we kasa 20 we o mbo ade na last week me kan no. Mbo ade. Yo, yeah that's abaya. Hello. 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 Pacha Udi Yentio. Pacha. Hello. Pacha se mo bidum die.
Yetio. Itacho, Macavin no. I don't know most of some. Na sister yankwala ye betimi amekoma de wom. Anyama wo ye na tayo. Anyama wo ye na tan se Macavin no. Enyo ohini ni ye na afọ so no ma na betena ho. Enyo na afọ so no so ma na betena ho. Wo ma ka na se. Wo be di nsem fo tawo sa. Wo be di kwase sama kire wo sa. Ebi ni wo ka to beto kwara no ho pampa ya odi beja di paso no. Ano ka so no kwa na so boso ma na. Obi su aboso papa. The people that see a man is here for one time. I don't want to know about your future. What is a big one? I think a big one, see your son, hold to know. But you are here, no better to have a flat anymore. And you might know your no time, but there was some soon in your fool, the girl. But one get the same thing. When the bad match, not now back, near you, the answer. No one shall know who did a chisano or did some fortune. Imagine what the effect of your money at your own. Only more xenophobia, fascinating baby, and take when the year was something else. Paper. I'm not quite serious. Medasipa, Bapa. Div when no frame Miss Call Magavi, Manfa. I know Pamika news we are now frame. Now can't say when I'm suke. And yet, one can say, oh, why ain't she say any? It's your per se, no man colane tasted this a day. What be crab account am swenya sempa it is won to be mad e befre ene so obegina ho a wo kan sem fufu hello yati un kakasa it's somebody ane no I need a new one hello yeah, hello. Hello. Hello, Ajak Ulani. Hello. Hello. Ajam Pacho, afternoon. Who did he say? We did the miracle. Miracle, yentie. I really to make us as a mini of them, no. Mini of them, no. All such a so in your ma, or and yet, papa, with the message on such a only the amras, and Chira Kukro, Kokufrin in Apoya. Hello? But my name is at the mount on at the end of the day, and I come, papa. My new recommend like a mount on our door, but when I can't change up one command, will be there for you. I will give my father to my Ghana. Now, I've learned what we feel with it more not green and then say, we get to fully and support me as anything now. It's a one cut up for queen, up fresh of mommy. I can't send that, you know. Now you go to one who started to talk about African Central car. Now, one can only say, and they are with you, any kind of time to see you. Time create, you know, and I guess it was so much and I knew much, you know. If you had actually then covering a baby, women in our home, not that the moment we are away at Sucano, one can into the bay and a couple of done. So, mammy, number one, Yadasi, and Kola and 9. Yes, was something mouthful from me and Sunny or Manium. Tia bad time, would you mugu, Crobasso free by no. Safijasio saying, Moja, mo mama, Edia Mama Gavin, is said Jamoesi Eti, young should be done. One year, yo, diffo. I'm my lady, mother, Wadaruma. But Macavin, yen tau, your cronan can hear catch the war. My lady, Bema be a for by you, who will ban sua, you who Bemani su. Or bow on them, one now who's or ban or Sempobois, Shatadia, Utimus and a boyfriend, or Tassie, Yetase wo. Or Bayan in the wood, name, a Chessa Macavin crown, who win none more, because you talk any more bano. And you hear me? Na me girlfriend, Cramishano. Will be our way in the I may even be answering making. A year upon why.